Ka National People's Youth Front Meghalaya State Unit Chirup wa ka NPYF Jawai Blong ne ka singi pengkup buram go ya ki khana ki wada le ba ha ki exam wa pher yang usnem ar hajar ar phausan na po ka Jawai constituency he wa MLA ka Jawai wa man le state president ka NPYF o Wailadmiki Shylla da manu kamu kongsan yak yalang dapan manah district library editorium Jawai hay wadiyo ingo balai na uyobiang bamon uwa manu assistant secretary ke NPYF Jawai block uwa kikintin pidiang buram na William E. Paswed uwa manu general secretary ke NPYF West Jaiñtia district. Usamehi lalu uwa manu presiden ke NPYF Jawai block da ongu waniliang ga block da perkat ko iyi wole na ibenta ki kenro ga block we dapan singaw ya ini ha MLA Wailadmiki Shylla uwa day perkat jangai da ongu wa MKam wa pungkup buram yagi kena wa da le bah ha ki exam yongki we ini mani isin menengkong do Wailadmiki Shylla kam ukong san ha we iklam da ongu wa gani man ko kasin menengkong wa penman ya ini ipungkup buram day wa MKT ki chnat wa pher ha ka NPP na do ki man be ki wa rep ki kenro wa kiwi doong wa ini ipungkup buram emto ibale na ibenta ka parti tang wa man ka kamchi benta wa tipmin we wa penclur ya ki khana wa tia ki japrang de wa ongle wa ini emto wa penbit election tang wa tipmit ye kre chitom ki khana ne bha emto iwasuk wa yo prapau persen hagi exam Cucu doong wamto iwasuk wa penman ya gani ka pungkup buram hei wa tipmit du ya ki wa yo prapau persen tam hak SSLC wa nyau pau persen hak HSSLC Wailadmiki da ikublay ule ya kivasikai ka Government Girls Higher Secondary School Jawai ka wadang sedang wad ya ka commerce stream ha ka HSSLC hei wada ye wad ka open meet ya ka wayo kerdan top 10 na mga ka topper hei jo ipor da ongo wa iwa chem chitom do kat ni to idu kre wa ini mi inay kadong ye jo ba jikre tang wa MK muman ki wa perkat jangai wa nyar perkat dai wa inang muna wa hei ni harilom Jaiñtia Wam tang uwi wat le u charter accountant hei wa hadu kan ni hap thu ye ki bru na gahadi asam wa ki wi ki thau de we na muna le wa ki kre wam bru na Jaiñtia to kam ki chemical engineer ki mining engineer wa ki wi do ong le wa ki sen bahalang wa ye ki ra lama yong gi man ipor secretariat wa dawa ALP tang wa kam u perkhat we le wan ki chaini we idau to wa bun ki ki ikre chaini chai Hagani kasngi da yo ole ki kintin seneng kentu na bru chempang u misa Shylla kamjo na ki khana wa cha pangkup buram ki wa kentup ya ka sopian yang ka wa yo ye kerdan 6 position ha ka HSLC commerce de wa yo khande phau r.r% wa ka G Nazarin S kendia wa yo khande phawi 0.5% ha ka SSLC ye kintin khublai de yo na utri miki sutanga wa man uskatri ke NPYF Jawai unit Hagani kasngi da hadu ka machis pa le phanyangut ki bacha pangkup buram ki bukan thup yan nyaw pasungut ha ka SSLC wan rup haule ha ka HSSLC Ibon yu ong dan man kate ke main issue nga kam kam Jawai constituency ka to unemployment do ki to kre tang hap ngambil lui ki ka ki kre bon sin da kam ne ba ile i ki kre mat yang ito ka kre sokar Hivi aram to ni. Ngata nga jada lele yo to ong mempi membre. Gakri kre bomba. Tangwa ka problem di ka. Womem the proper guidance, womem the proper counseling. Waro ya peni ya kadang yi jo ikre. Ya jo ikre. Pipat on jigi higher rank officer. Hapok di department repair lai haban lai central institute lai waro gini main ki rank officer rank cepat to waro kita karo kare na state of evil lam hado ne gasni ME tang u charter accountant u CA will estate banai ki company de ki crores ki turnover ki company ki hap ulali to charter accountant na po hati wo file return ni kini ki contractor ti papi ye tangile ito ya kene be ke LDA ya kene be ki pion ya kene ki jo be ki pos tangwa i hap use uman urai ni to ngai tekwa ka problem li ong ito ngang tu de yu do tai rap le pha yu do da ni le ke phau ma si nga man footballer mesti li miat ha ka Katrina nga man actress ada yang tahu doktor bahasa
sang ngala to man doktor. Ari tahu arsitek sang desain tayo ngala to man arsitek. Kata to problem yang iman ke kenta man ke sini change ite jingkwai. Imstiki iki kwai ilai. Kata to problem. Lada pi hina do untuk kesini pineni wong pingato oman doktoro continue pi prepare ya ladi wo crack ya kadit memang ya lupa. Tang mentu om bi ya kadit da chief master om bi cha chan man professor ga. Man go bi om bi cha la no da bi min kan. Ula na chi ula bi farm ula ya gini kita. Hey te deviate no ya te kan main. Ia dong ni state, by saying le MK mo ang ipini, MK mo le research pi, MK mo pat pi. I want it how to wadang born kita opportunity. Tani ka mo ang ipi ka CA to ako bigel. Ia dong ni ini ka potential yung state ni kalian ini. Di ka ko bless open rati. To the minerals. Kam tam ka Jaiñtia the minerals, the natural resources. Kan tuli factory cement ko MK. Tang lada kali na doon ni kasi kan mut di chemical engineer do emi habo na ka Jaiñtia ke bi boy tang bi yem chemical engineer do em kam hey tai ki factory kan mut ki mining engineer emi duna kan mut ki mining consultant emi mem pai yele ni wadep ongi untuk wa haple no ya mining policy hap sedang ye di uti moyong kamu jo haple ya mining plan di konsultan tang wi mem na poste warok na bar do iwan ra ki wam tit ya ka thaw dem nit tang bon gitu opportunity kat kete di mining je kete di area kete imem di mining engineer in term of tourism management mem bro nang guna they just am kam pat pi le pi research pi haka one ke area ko nga u ye o le learning the competition dang man guna. But that doesn't mean that I am in a position that you are not able to reach or that is not reachable or achievable by you. In fact, you can even achieve or do better than me. You first just have to you need to change your mindset first. For I believe that each one of us have been blessed with many talents and gifts given to us by God. Each one of us has this greatness within us. But the thing is that it depends on us whether we ignore our capabilities and potentials to continue on staying in our comfort zone or to nurture and grow our capabilities and potential. Because, trust me, if you ever dare to come out of your comfort zone and work a little bit harder each day, you will become the person or the version of you in which you yourself, you won't be able to recognize. Of course, I'm I'm respect giving all the subjects that I'm telling you. Vậy em cá con mua bla là con mua vậy tấm tọ cá ông ở ngoài ông bla thì ngoài khả con dầu mình nặng ra nghĩ dầu nắng coi rồi mặt dầu vậy ham xèo sờ rong lẹ rệt dầu nắng cu mà các ông sờ tèo lọc y là cái gì xí ông sờ xèo chỗ hả y là score chỗ em tên mình xí nụ ông tao kita gibi lagi yo cuma boy rap embe tem sini rapel empor skor embe por chai mana dam skor tadi ibu lini gibi hidung kana lagi gibi dam skor empor anto ila ule gante tamu embe tem sini kali gibi kana ro aja tangkat tel nam jo empor jadin mon amal